Beda say, and then some more quaba, meeting the fear among qua tamaklu. The many adaja unyama ye bribiety health tips inti, Yamisha. The moment so coin point to ho. Yari bia. What a friend Pokeke, what a friend is here was 0244867068. Obejo so. Memma no prostate no coco check is same. Ya check it. Na emwa. Sounds na Daniel, we a young boy. Check it. Oko check it free on your share. Yari omudia. Obedi edru. Nice or their show. Me wa Dr. Richard Kusia Kusa. Wo Frederick Optical. Na wochi Mayopia. Ehun komo. Ya twaso enenso. Tika ye ho. Dog, me mo akwa bene. Is if you na pay me also. Ya da se ene enchechira odi maye. Mayopia no ho komo ade na ekose. Me da se. Ye ka Mayopia na make no ye dika ka say e short sightedness. Ade ben wa hu no kama but e wachi na wo hu. Ye ka ne sa no e family. The main first cause e hereditary. Said the abusia bi wo ha wo de o kala kokko broni e wo ba ni ade no. Sa so na Mayopia no sabi hereditary ye de wo. To bo sa abusia bi wo ha maame no lie no omucha take glasses excuse me to say papa no so no obi a use space nice I likely say antwa enkwa ne bebe na betimi dia fa just I be wo akra no say si kire mu no na ne eyeball no a bit longer 80 sa no just ye hu bibi ansa na akra no bo hu ade eno ye one common cause of myopia and our research will tell you say sefia enkra da bi omote omo phone so na say computer laptop this animal no there be say ya near work research will tell you say excessive near work can induce myopia ne nyina ne say there be akwanete games who are boni ade no a ompia bonten enkwhwa bonten na ne nie free no e kire say omuye sa ade mani nyina etime de myopia ba enti if you muso kire say especially mo ma school adru achi no omo ye more likely to have myopia than the normal person. And unti ye kan sa no parents be wato laptop wato games ni ade amane ba but na ne nkwa akwa no monitor akwa ne bo mpa bia myopia kakra woni moja mu na wasa de mana ka ho a emwa sa no ebe boa ma myopia no obi mpa be progress more ebe yes and unti some niema e wo se ya adwen koso na ye hwe okay nti se ko ba se bi wo obi so no one pay attention one finance one ko ho when ni anko ho a etimi frɛ ye ni ana me da say untreated myopia yan so anu tem no ye fe baby amblyopia just a lazy eye so the nipa won say tu a obi what the right actual sign right mitral left intimention no sa na ni tie so ani ba ko hu ade plan na ba ko hu ade na the weaker eye no yan so anu amoa na sa eye no bit my lazy. Okay. Obo also na need to not me lazy. Obo se parent bi wo ha or myopia no bi na se ne ba obi. O mpese e be boa ne ntem. Obetima tena ho amfa akwa ne mra no. Any to na lazy. Okay. Na is a visual impairment. Woman is space o, woman a draw man e dan o, any ni person be respond. Enti me affect ani. And shut down cause ni fra per se but can cause severe visual impairment. You can say na sabi edu sa level na once one hwe empire the correction bi ama wa eni na enje because I lazy sanity. Wow. Yeah. Any is serious. Nti say abutua me mama me papa sha na wo say wo na afa na obe ware awo no e so wo ye wo nhihye ye wo ho de na be enti ebia wo si so no o mama family mo hye o papa family mo hye ebi kra wo kra so sa sha na me ye wadom na wo hia be ma na be man so family mo so mo nyina asha any problem sa wo nkura na omunyi banano 3 years 4 years 5 years no acha say ye test yes any obi na de niti beje nti akura mo sakra we de ye de share machine mu no machine na kire sa akura we betimanya no na ye de nese ncha na ye ni wo no ho because ye mpesa ni be lazy akura bi so so abaye no e be kire sa akura we de obenya bi mpa ne high tini pasa na ye be bo mpa se onya nti ni nyina ye hu ni ntamo a yet me sa no my number ne me da say number from me see 0244982821 0244982821 yeah that's it and then so Dr. Richard Kusia Kosa and then so ache ya de bebre fasedama no branat na ye the number ni
na onhwe wani hu how bia fama me dey asede ma endpoint homeopathy clinic na da roma ene edi dwumadi ebro ye sponsor ti mesro ko no ho na onhwe ne number ne wo screen no so no dey how bia frɛ no obeboa wo adepache ne ye won kwa e be hia china